Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga palanggungan haaga ma Islam. Sabunnan tuod in sarayaw-rayaw kabtangan, amuna in kallam simmahasut si Allah. Iwan in sarayaw-rayaw pamandu, amuna in pamandu sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Palman sin mahatinggi Allah, ang paimanga sila bariman amuin nagjihad na mo pui hasatro sin Allah. Iwan na mo pui sin hawa napsu. Iwan syaitan. Iwan si mandal simpit na iwan kabinsanaan haran sin Allahu Ta'ala. Na tanto panduan da sila sin Allahu Ta'ala pakarandanan sin karayawan. Iwan papagunon in panindog nila hasirat al-mustaqim. Iwan hisyusyu in biyahin in sipat niya na insya muhsin nagmamarayaw pabaran niya iwan padukaing niya. Sa bunal to din Allahu Ta'ala salta in tatabangan niya iwan panggapiin niya, iwan pamarihala niya, iwan hidayat niya hisyusyu nagmamarayaw din ha mga piyapanjari niya. Longhi Imam Ibn Kathir rahimahullah, walladhina jahadu fina, hati niya Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya, iwan singkatan simak halimpa niya sambil paadlaw kiamat. Lanahdiyannahum subulana, hati niya tan tutuod hipakita na mo kanila intarika na mo hadunya iwan ha akhirat. Uno yung maksud sin walladhina jahadu fina. Piyasa wasin mga ulama yung maksud sin ayat ini. Long Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yung mga sila nagjihad imatubang mga kuffar hakal na amihot nila in karidaan namo. Long hisudi iman sindu kaing niya. In ayat ini timurun ha wala pa piyardo in pagbuno iman kuffar. Long Ibn Atiyah, timurun in ayat wala pa piyardo in pagjihad amuin kabiyaksahan. Sa munal tuod in maksud niya amuna in jihadun am. Paglaud piloy saplag haaga masin Allah iwan pagdawhat sing karidaan niya. Longhi Abu Sulaiman Ad-Darani, bukun in maksud sin jihad ayat ini amuin pagbuno sa iwan satro. Sa insya pagtabang magpalindog sin agama Islam, iwan pagrad ha mga ahlul batil, iwan mamuddai ha mga zalimun. Isa lago-lago niya amuna imang daak pahinang marayaw iwan manglangi din hinang mungkar. Iwan lamud na doon kanya in pagpupo sin hawa napsu dahon pa magtaat pa Allahu Ta'ala. Ang pailapal mujahada amuna in pagsabar halawang pagtaatan pa Allahu Ta'ala. Laong hihasan in sarayaw-rayaw jihad amuna in sulangon in hawa napsu. Laong Fudail ibn Iyad, ang paim mga sila naglugto naglaud piloy ha pagtuntutan ilmo, tanto panduan na mo sila papaganggawta kaniya. Laong Sahal ibn Abdullah, iban im mga sila naglugto nagpalindog sin sunnah, tanto panduan na mo sila pakarandanan
tujus pasurwa. Riwayat din kan Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang paimanga sila naglugto hapagtaatan kamo, na tanto tuod panduan namo sila pakarandanan sintutong basan namo. Hapalman sin Allahu Ta'ala, walladina jahadu fina. Itlak na illafal al-mujahada. Amuin makna pagtuyo, paglugto, iwan paglod piloy. Hawala niya siyabot imaf'ul. Amuin tudyon atawa maksuron pagtuyuan, paglugtuan, iwan pupuon. Hasupaya makandot sila palyaon in sa barang makna. Amuin wajib pagtuyuan, pupuon, iwan pinturoon. Deng namayan hawa napsu amuin mangdahi pahinang mangi atawa syaitan atawa satro sin agama Islam. Kullu man zara'a hasad wa man masya wasal wa man talaba wajad wa talabu la yahsulu illa bil mujahada. In tiap-tiap magtanom makaani simbungan niya. Iwan hisyo imanaw sumampay pamaksud niya. Iwan hisyo su maglawag makawak dasin niya angot niya. Ang paimpaglawag di mahasil buat malaingkan suway ang pagtuyo, iwan paglaud piloy. Imujahada biasin ka isyarat sin ayat ini. Asabunal tuod imbar iman, apabila dumukot hapamarinta siliso, iwan pagbial, muugat na ingin hawabaran, sampay di niya ikatunay ing kasunnat-sunnatan hawakto niya. Iwan ing pagtaat, bukod na hawak tubutangan niya. Na doon ha ini, wajib niya tuod jiharon ing ginhawa niya. Itunay ing mga kasunnat-sunnatan labi dahin sin taod sin pagtunay niya hanakauna bilang panglukusi agin hawabaran, pangwajibi, iwan panulak iwan pamulansang. Jahid nafsaka allati bis-su'i ta'muru wa khalif hawaka alladhi awwak. Pupuain ginhawa mo amuin mangindarahi pahinang mangi. Iwan sulang nga inhawa napsu mo amuin nang laungi kayo mo. Isyusu im magtuyo hasupaya sumampay pamahasil niya ing karidaan sin Tuhan niya. Salta amuyaon in hinangon niya maksud iwan tutudjuhon. Na kawakan niya in tawfik sin Tuhan paraan hidayat. Iwan pamarihala dahin haram, iwan dahin hakarandanan kalaungan, iwan panglingo. Hambuk suntuan sa rayaw-rayaw, biya na sin riwayat din kan Aisha radiyallahu anha, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makusog magtahajjud sambil himuwag in sikiniya alaihi salatu wassalam. Yaso sin Aisha bang may bihato in tuyo niya mag-ibadat, para hal iampun na indusan niya na kauna iban na kauli. Injawab niya sallallahu alaihi wasallam, uno, di ka ako mabaya mabilang ipon magsusukul kaniya. Hambuk riwayat Bukhari kay Muslim habayta hi Aisha radiyallahu anha, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sumud na in hikatuba hagi sin Ramadan, butiun niya indumion sin pag-ibadat, iban batiun niya in ahli niya, iban magtuyo-tuod siya, iban tinggalan niya in pagsuok pagkaasawahan niya. Riwayat Imam Muslim din kan Rabi'a ibn Ka'ab radiyallahu anhu niya. Diyahan kutubig hipaggudo in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban singkalagihan niya. Sakalin agi niya kako, pangayo kako sing kabayaan mo. Laong ko, pangayoon ko in mawunyog takaw halam sulga. Laong niya, unuway na duwaing din hadimikyan yato, in agi ko amurayan, in sabda niya, pataura in sujud mo, pa Allahu Ta'ala. Long Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salugay in hambuog tao, nagtataat pa Allahu Ta'ala, kaya susuban niya, iwan kaya babayaan niya in pagtaat patuhan,
na wakilan sin Allahu Ta'ala in malaikat mangdangin ni kanya papag-ibadat. Pukaon siya dahil kakatukan niya tudyo papag-ibadat. Iwan abi-abihon siya dahil hamajlis niya tudyo papag-ibadat. Apan man sin Allahu Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Na pagtuyo kaw, sulay, sabali, tatasi, dua akaw pa Allah. Sa kawa dumukang insuok sin ipon patuhan niya, ipananam kanya sin Allah illanab iwallimu. Amuin ti niya kawakan innanam yaun hawak tubati, iwan halom katuhan, iwan hapagkaunan niya. Sehingga mamatan injanji kanya sin Allah Ta'ala. Palanuhyannahu hayatan tayyiba. Dan tubuhiun namo siya halawm sing kabuhi sarayaw-rayaw. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.